Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ini kisnya sebagai orang. Ngila isolate tu ya. Sembut Menteri Rangba Kajala ubah Preston Tensong hak sisa jai galai teri unai luar arajar arpuar. Oleh itu bu unsebetha iki officer Jongkatanat Animal Husbandry and Veterinary ban pelong iki jing tokit kapapnya ban lab iki daw tanrai halo ke jengyap jengki khun siang yaki bala bread digi brio ki bamla setia ban itu hak step sisa jai harus surok ban Nation Negrims Hospital Shillong. Hak jing ekran bigalat pathai kubu aruba Preston loong bayakini siang khun ki bala pendaj ruba ki muhor hakiskor Ansalap din menu badan keti bancu berat dusman ni khun siang kibalayap. Oh, tapi ia kan ni mentah. Yang Isya ngaptip lagi berat ni kim berat. Dari ia tak ni lale, ia ring tak ni lale. Ban monitor kalau don kontrol. Kalau mentah subuh kubut bandiru nginlap. Shanu kide, shanu don itu khun siang. Lada uyap rung ilalap. Balai uyap, kadau ni terpacet. Jadi nanti ketika first time menurut ngau kata kajing, ya kata kajing penting nak kalian lebih dengan sah page sah keren nak kalian coba jadi director coba mereka bateri umloban lah kalau balik you minta kalian dia bikin brand lah de ba uyap ne lah kade ngamtip dia kata ingin sampai nawak. Agen Syah hang ni East Castles ngidang sedang ya kan ika blok Northern. Tinang tu terten misalnya saya siapa mau senang nanti saya keleng-keleng siapa nuslan nanti kamelim berok di blok ini sama kami semai seniap. But in identify baharu ya gitu di farmers dan ini kita risnya. Mandai bacu ong ya air lemuk seni sitai in air ya kiberi ke badan interest sisa nanti kita risnya sisa nang ba kan lo kerja bentuk ya ka live dulu. Ya kini kisnya sebagai orang. Ngila isolate tu yaki. Kadon ke SOP. Kalau ঠিক kumka coronavirus. Mari warna ni isolate yaki, ni ai vaksin yaki, ni ai dawai yaki, dan ni pensiong nak kejong yaki. Dia hadin sipo katasi, nang kami sa Indio I ki bamdon kanu nang kami sa gerak Malaysia kita blok dapat sam yaki beneficiaries. Kata kedai tadi. Kibapun kini kibanyitai op kedai napo West Bengal. Kidai na West Bengal. Pingin po suaha ka isolation center. Mangidon ka artli kijaka kawai yang te opos lo, kawai yang te sedem dua. Dia kini kelang take care nak kalian cobi doktor, nadong sedong. Dan nang tak kemopi in course of time benda hak isolation mengilah kiru, kemudian dia ai ke vaccination, nang tadi ai kita vaccination. Dia kini ki brief orang ke Hampshire, dari Hampshire. Di katakan cumi kolong nak Yamanta, the first phase. 1,000 beneficiaries. 1,000 beneficiaries kemisam keleng juga jelam ila jadi. Kita 1,000 ni ai kawai ke blok. Bomba South Park, Sun Spa. Ngot ke beneficiaries. Ya bentahi kini ki debit di Hampshire brief. Dan lay anda kila yok pun kabamut nang tu kini ki jongi la dagi masubum dagi don gisnya kasih lagi jok. Tiba kiri, gila ban kelas kami kata kapten problem ni. Jadi ia mentai ke orang mengi ya kenika, ikini piklet jalong baik kumta, kadeka atau Afrika kebiri kadeka Mesir, de kasyong beda hak itu ke beneficiaries kemudian, madon beneficiaries anda gelas snow balik se don company le mix breed ia kata ru gila balik, kadon korporat, apa bakin melak balik, kena gila balik. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.